Tijatano and Edin Kaino. Samanka Baba Senko. A brafon wobo. Ne mensuo. And nebano. A ba. A fe a chum. Na ye tuono. Caneno ye quaponoa. A chum no one more man say ya. A yabambo our day ebo of him so fine. And Branty and Mabawa. Branty one who's so general who's one. One muna as some. Now, we share Asante as someone, and it dear Oponia who Brasia was one of my dear people to any minada, will be a children and Toma. I want a name. Will be a children and Toma when a name. At the China Brasia, at the H.R. Opu, at the H.R. or some pa. What was one ever know? Asante Maye, Osei, yea, 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 Damoisio, yea, Damoisia mio. Yeni o enfia duanu nan ayanije enfia duanu nan ayosebo enfia duanu nan ayanije nko a enfia duanu nan piao o tisika dwa kofi so nie ayuko pia sie nie adua yampofo anchidihie nie ye wa he popro dia banka ne to wadudu obirifie yewura wasiwa mayeyina ade toche aya jemeso ade entoyie pia amamra no amamra ni amanie na etwa eguo no amamra ene amanie nko a Samanka and when you Asante Sumai and no and the Prakwamo Edema or Pimso Hombanibi Edna Aquanimo Nipaponi will be Niponiana and the natural Samanka no when you Pakro ya was so baby cote and yes I didn't know Cocobuna January if it's Asante Sumai and so we are dying on in a BDSA oh boy. And I'm more him for one edidi anymore. Nana Kofi Atabra, or no, and a year. That dear Swabahine Santineno, a fitty eba Santineno eba and Nananum. And I with this war, yeah, war banner. Yeah, they can't any this war, and yes, it will be a baby, I can get that beat. And was Antony Wabo. Nana me ma wada touch it. Adento. Nana me bato mumu ya hifo na dia na suwe. Madam ma yen senior for Eduma Sache and a say yen senior for Otumfour Osie ni yen. Yen ye do Otumfour anim. Je ye friend nana no senior for instead of premier no. Nana ya mamumo ni adwuma and senior for Asante mai ye franka and na ye nyamo no. Sa mo hunu Jatano na abesene no ne mansuo eya dodo na so na ne dwete kuduo nso eka ho ne nyina amamra kwan so adenti I was eka no ho e ma ne nantie ewie mudie Abusia afe no bimso ewramu medikan ya chechire dodo na mu achiro echem no e na wonwan no sabre aya niji enko a pia nana no pochia obia pia mo aha
ne gete kudo na edi akire no ai eye me no de di ani mo ne ne mensuo na we eye gete kudo no enne na ye ne sika korabia ana se no na ye ne purse ana abefe beka se ne wallet se no na ne sika shemu ane se ne sika kokko ne gete o dantamu enumu ene go afi ena na tutufo nso edi akire enna fade no eye soronko kra akira wo se ampa yedi emfie aduenu enan afidi da Asante eni na agye Asante eni agye obi betina akonwa so medi kan bobo ye na nanem honfo bi kura de wani afi adaduanan pepepe ena wo fura akonwa so na enso na natina akonwa so emfie aduenu enan a na nanom ensamafo agina na chiachi gina pa wonam agina na chi bamba kwanso wow no na different in the freedom programs akese ya wokọ ya to nsafre no na nanom ana wo no kakra de ne kode ne ba nemde ya wode chechira Asante man hwere kronkron no kura waka wo se ka obi nyansa wo misame enenti se wonya nemde e de chechira Asante man ya na eye twedi ampo nyankrompon da woroma na nanom ahom ne aham won madama ana wonom adom na nemde ya etise yie abane de ebu Asante man watena akonwa so emfie aduenu nan ya na ese na efata afi na ye hwe santere no a samanka no afi edikan afi de opemso oba ababetena se okochia Osante hima na ama kwadu yadom ya wotoso miensa oya Asante hima na ninu apeni so no mejidi yese menkai mo ya ebra Asante hima na nafia kobi okọ akura yese ka kire mo na nafia kobi no kita amamu enum pani anapiesie ene nana amakwadu yadom asese wote akonwa so ana ne ka kire ene Otumfour Osie Tutu opemso ya otoso mienu wote akonwa so emfimfim yansa na de odomankoma atonsa afre wo no nyinara anenti mienu aka kire nie mienu nso na Asante man ekita wo mo anenti mpanense de ani die ema de se no nana ama konadu yi adom Asante hima abrowatia anenti opemso ntimi emetena se awonkochia no akwachi ni nua akwachi ne maame akwachi na abrowatia afi na Asante no eba ya oba abetena se maka kire wo se enne eye soronko kra ensafo ahene ene ehunu wo me na nanom mema mo ade toche na Asante yesi nsafo ahene meboa enye nsafo ahene foto sign wadwuma ne de he ye na ebie kwama ohene ba na punu bi mo ato a yo wanom ene ye oso mo ye foto sanfo omo na bie kwan ma wo hene eba omo na eba no nana me boade toche koko nana me boade toche adantu eda ayenchia no a edru adaya maka kire se enyeso no enchia ne enyeso ada toche ni ade adanto ye we eye echem omo ne guards ni ne kita wo mo no ye kokon a nka wo mo ene kita wo mo ne kita chem no ene bo wa nana me mo ada toche so wo ba nana me mo ada toche hello yeah nana mo ye ura ku hanamo odia pajan mo ma ye paso ko ne elku yo se Samanka yeah
Adoswafo so na di akire no emma fefe ahofefo ane odi asapa asasiro no onye ba ko pe ne dwete kuduo nie oche kokko so agobe efruso ba ko pe eno ni sikeda The chairman of Manshia, Abotre clinic aba amayade nyinara ye sama ne ye sa wo ba abotre clinic a enka wo yade doctor no ankasa be miamia wo nsa no ne wo na ya no na yade bia eha wo no wakane nyina akyerew na mom ye onim se owo pressure diabetes akoma yade sisi ya wo ya wachiri kase no eya wo ya stroke eha wo no wamra abotre clinic ye nam ensa no ene enaya no amiamia so be sam yade a wo haw bia eni akiri abotre clinic ye wo enkran tema ene kumase Fred Doctor, I was 024-790-4473 and now 024-916-4977. Abutre Clinic. Yanam ako pressure kwanso besan yade.